Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama. Senang kesuabon kumandati dinsanan kanau misi sak tokopod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerjaan sorga konsi kau dot pantamanganu dah damut dah haid isuang got kinodopon di kesodop gisom kesuabon di tinga sangimpasi payahai dem menerima memurimon sontob nepodit berkat om di sinu dot adang debaina. Paingkan lagi pengonsikahan dahai mayak dot kinesisan dahai di tenu isuang got maraton bacaan pemuridan ikalan sanandat irih kadau nga kanu dot momosik to katumbayaan dahai isong bot tumilombu sehed ogerot kumadiha. Kasuaban ti santab dit ay bulayan dahai mayad panambarasan nga mainadad osilid isa kaguhot pangiwaguhan nagi panudukan di paingontok do karohyan. Tinasambayang dahai isong ngaran Tuhan Yesus. Amin. Oke, osonong kasuabon kumanati di insan po puji Tuhan tu mantad ko lisi disio kasuabon na bayno kapag sangis kasari to kapakago. Miyampay do sikap bayno no po nga tadaw kolimoh nad isuang gatulan ko turo. Hari Selasa hindalah 5 hari bulan 7. Tulo na po panambarasan dati nga kandad aparagat id kataadan. Ayat no pod numan anu dahiti nga isuanggot Kolosi 1:1 Kolosi 1 ayat 11. Kagarason pinagirot miyampay insan na kagarason mantada kuwasa kabontugon daw dot munaguang insanan no po miyampay aparagat kandad isuang terjemahan dasuai pinaturidong miyampay insana na kagarason kay pangimpo dot kuwasa daw dit abantug ipoporikot dot kasabaran nagi kalumagan. Jadi harohot taluhot oray tanda hiti kasuabon na bayno. Sabar ilay agat sabar. Gigih man kuno pod borosod aparagat tood. Isu anggot talukan takanilo atumbayaan ako dot kasari-sari dati awayaan isuang no kapusian dati. Bersabar. Sabar no po ka. Ilo no po kamonda sabar ilom ay nunuh no po nga ay apakah hinalo kamonda sabar ki. Otood to ko nga oporlu hilo kamonda kasabaran. Sakiroh dot ay osinduala na ginawa nga apa tuti
Sakirad isuangget kaihadan nga perlu hila kasabaran. Sairaan ori katanda kaboling kahangan na kaposian nga hirinandad yanda diharangay sumolot tahi ti kangkab. Pususan no nanday kasabaran iri nanday momonsed gisamondad ahadan ngay nando. Nga ailan datid ila na pakamoyandat sabar kayon samak nalo kamondat kahandad. Paingkan di kadaw kari katanda kinarahingan nga sabar honto kono po apia ilanam sangira nga inapahit mandati paindalano dahil nga sabar. Sabar no pagi demandad. Ilo no pay mo ganon datil no. Aimbulayan no kumayan dat aparagat. Isuang da tindalanon dat kaposian dati sebagai panan udah kinarahingan dadamot dati mandad dat karikatan do Yesus kumain duo nga kada dati may lihuay ot kaparagatan dati isuanggot ay pogogonuan maganuano nakuro. Tudi milod mandad to kono po karikatan dat kumain duo ko wairi sangingiri kau ay seman nam iya ning matudagi taramay it ay saman magitimong-timongom hirinod ay magisosorita iri no mo ti doho karamayan sairad miagal hitid kampung miampain dadit miagal ka hari Sabat hari Sabat no pondom ay ino ponday sumodo pondo nga hiri nandat tumimong nanday kakusayan kobasan ni kakusayan lah kongonduan nga tumimong imo ti giaki nga misuay sarita tumimong di kakusayan nom magisosorita no hiri nandod tok aramay no makinangaw agumo na kamilaan dat ano no mantadat makinangaw ko piadit ipagibaras-barasan. Osanong wadadi dat mimbulay na daw ginawad. Osanong wadadi mandad do karikatan dat kumain duo. Yati nad sangingiri kau ay saman magisosorita na po da. Yodi aramay dadi to saraw nga ay nasuho ta kayo matid aparagat to kay isuang dat pagaganuan maid ato ko apasan naman dad ino pa dihi sala dahilo it akontok ino pa hit paganuano dati di nga momonsay dati dat kalihu olihuan adan ya di mila-mila pakamon la olihuan nga ilo na pakamon da adan nga miagali di tamodon adan to kaditi pagandadan dati umakinarahingan adan to kadit mantad ko ipaganuano adan di hipagandadan dat karikatan na kumain duo isuang nakataadan nga kada da momonsay iyati na po nga ay atugaling ta kakago kadaw karikatan ni Yesus o kumain duo isuang kakataadan nga milay momonsay dati dat kalihu da kinaringan kalihu turi ko doho no pod asaro ya di ay kalihu ba pengkuro ka di kalihu kinarahingan nga mantad ko kapuriman ko dahar kataadan no diri momonsay dia dat ay kapuriman ko miagalit ay so kaparluan no kinarahingan asanang kasari no pa kaposianom miagalit dit nuge kaparluan kagalagal dit karikatan
kain sama kan no padati kinorihan nga miagali ti tubat tu seira det kapuriman tokod sumakit om ay mogihum tokon nagi tubat. Kada no miagali dihot kahandamanom kapurimanan dati kuma kinorohingan. Jadi yang paido kandad toko aparagat toko isuang det kataadan doko posion. Antakan di mine lawata hilod liningkung di tulan nakatalib nga tok kumbal pumutidit pagyamungan do sarita korikot di pukul 3 ay pukul 3 no di ay apuri mana ni timput tumanib ni. Kongay na dila tugusan sarita ay tok ay apuri mana na timput tumalib. Nga sorohon na dati dat isuang pagandadan toko kaparagaton dati isuang kataadan nga kada momonsay dat iyati na po nga puong toko insanan nilo olihuanin da dati it pagandadan dati korikatan Yesus o kumenduo. Orohian to kadadid iyati na po nga ogirot mantada to insanan at kaimpahan da kuwasa da kabontugon di poporikot tet kataadan kumadati. Numan potopiko iti panambarasan datid isuang da keluarga karay ti lot tanganak da kasuabon da bayno. Noy painsamoko ila kamayan dat kandad aparagat. Ilo na po di pagandadan nilo ay kaparagaton nga poporikot dot kataadan. Ato ko po ngilo den tanganak umbalay to ko payati domolohing. Haron na po bolion dati nga paingkukurod ako yung kapurimanandat may pamoli-moli. Oy mayaan ako dayo den tangondu dat aralan no may pamoli nga ako kandad. Iti no pagya tangondu iti haron no bolion gi. Paingkuro. Miagal ko momolikod haro barang bolion borosan na po rasuk lah. Haro rasuk bolion. Jadi nimpan na numatin dati ko ngonduan di kaday kain dot ko pagulo. Moy na dihilo hirid bandel gi. Ihumon hilo bandel. Ihum. Aiso ka. Wah. Mamanaw na kagod may dihiri kaday tiso. Ihumon. Haroh nga iti dit na talup-talup nagyahit. Uwati kidi ka. Wah. Manaw pa kagula. Kaday ko talu. Miturug. Aiso. Nga pasumaliwan. Ang lumisiti kain do hiti. Hiri na di mingintong na di. Paingatan nun ay may podila sampaping apay lalan haradila. Nda ohoy. Ongoy nakaago kumaapat. Kay ohopod kaday aiso. Kay hindi hopod kaday nga haro di talu kaday haro. Sa kirod haro. Gulio nakagwi talu. Round ko duha. Gulio nakago. Kaday ko talu, kaday ko limo, kaday ko turu. Hingga madi talu misi di talu di. Ihlok kaday ko limo. Guli na di diri kaday ko limo intay nga. Yo didit. Di ko puas kopi. Agya alumis kopi lo tambir roho di. Ujung-ujung di binol. Iri ni kako andahe kakusayan da sumonod. Ay sayra da may tanud do kongonduan nga. Da may pamoli-moli.
haro bolian nu haro nunu dia wah lintuhun lintuhun ongoi kah iho nga asaro kumo ti tiad di hoy ki haro nu pohingon di karuhang bolio nu bolian nu pengka wah iti aku karita mandan kasahap pemandad dari karita tu anda dani dan it pengkukuri ralan dia lod momoli-moli wo nga iya dih niki mo nagadi apatut kopi ogi om hopodausin no piolitan ko duo no hopod ko saringgit gulion mo ti it piolitan di iati no po ko saya no setakat tepod ongo saringgit dua ringgit to pilitan ay oh pudan man no po dati boli ogi oh bolih nunu maganda nga tumahlib ko na di kada diri nga monosol ko nunod ay oh mura idadi hiti ka iya di hidong ko kusayan dat ko basa iho nga ubas ko tiad di miagal ko nakumbalo ko mini pomolid Wilding Road ipanguliding kokito duo no hopodom piro ringgit di talu no hopodom walu maturi di bolio kau boli haro pa kagwi barang gasway bolian nu kasuang kana di kada tiso nga kokodo siti mato demoy intong got okito ni barang ga haro diri no boli nu nama no boli kunahit panguliding talu no hopodom walu maturi di kasuang gihiri kada tiso nga katalib na didit i barang-barang hardware nga kokodo siti matod amoy intong got pero madadi hiti ka may kumoti intangay gatanga hopodom mapato ringgit paladtok iri na di kapiad mimpopol ko nga iya igi agi nga iri na kelebihan di don tongon duralan no momoli dito o tikidan ipesor hopodausin nga o kita pisuayan kau boleh kuna di nga iri na di monosol hana-hana di hom kanu imang kudadi dua kutak ka ngano boli no madi iri ni kakuan dat sakira na po momoli to kad ay nunuho barang kakusayan nga pudan na pod ako man to ko it dong kongonduan dat aralan da momoli raun habis raunon po hom hinggo no hit apatut tet it iya ditosonong o mura agatang hohopod piaw sinat piolitan bolion dilo sorohon ni minyak kot moy dilo iga kod do mamanaw moy dilo iho na pumusorom miagal ko haro satu satu iso kilomito pilitan di kaday sorohon nga kunod setakat hopodausin duno hopodausin saringgit ipiswayan nudi hot hula-hulot suway po ngay ot ay miyak ko mamanaw o jem po ngay kano ginawa ko iri ni kakuanot okon na po ko balas-balas ringgit pilitan bolion no pola ka nga kita no nagimanda hiri kada sampabing mo na sali ginawa mura no ginadi hiti ka ilo no kalabihan no kongonduan ilo bogi tu ay itiad dit ko tahinu tamod bo no garit di taliti ngadi taliti di dusun it mongintong na kopya dat nuno na hit piswayan dahiri sayra no pondod kandad diolo dot ay mogi humidit bolion daw miampay dot aparagat
Komun kuno podit aparagat nga pirohi kaday nga otikidan. Otikid damoy pangintong. O bolih nendo nga hirih nendod o kopud. Kopud datamod gi. O bolih nunondo hiri nendod ino pay kataadan nu nga ay haroh do hiri. Tu no pudan tamod nud minongintong. Nasarisid kapya no. O biri kapya. Om sayra nendod o bolih nu nga o purimanan nendod. Oy, otood do hiri tu nagampot it kapurimanan ti manimanon do hiri. Jadi iati no pay kakusayan no. Miagal didit ay di otood kopi rit ya di. O bolih nu nga haro po suway kering aya. No kadi no bolih no di. Pori katonto kono dit angapang kalogatang. Miagal ko mumuli ko karita. Mogihum kono di karitad. Isuang go gurup-gurup. O isuang dot ay mudah.com ko pengkuro. Isuang do Facebook. May kapintiki didit papadagang kat ilo kakadayan. O bolih no nagindo gi. Mintalang o gumu nagindo mintalang kulum na kurar itu iya di. Antakan na po dit. Kapo moli mo natos ka moghum ay so ito kito. Kabolih ka nagindo marab pon do rumikot. Hari makuit it amura no gatang. Harna hanum opinduo. Opinduo hi binalito ko gulo. Nga irih no matit. Amo kuniho kay maya ano eh. Ano no nagindo nga. Aya hari dadi di kuwadi kanda kagudit. Kada no nagi ngoyo hilo walad ay hari dadi hilo walad di kan nagi ditambalot nga hiri ni koihit. Nga kada nendod iya nendod di kapurimanan da kasawo. Susuay mo ti resumo no gi. Antakan na pa bilang ko. Iya di ay sa paminat. Kisanganuh ko nagindo ko tunang tay ko kasawo nga masas pon do rumikot gi. Haroy mo ti di kapurimanan. Iyo nga kumbal ko'y kapuriman, tumbayan ako iya kayo nga kumbali kapuriman. Kaboros ka nandod. Kaboros ta ka nandod. Ay, asagap pa di bujang ko po da. Asagap pa da bujang ko po ka. Nakuro to harit ya dito. Apurimanan dihit. Iya dit. Kisangano nagidi nga lumaku. Miagal lalo moli-moli nga barang iri bagi. Kabolih ka nagi nga kakita nagi dit. Lo, bita sanong. Nga no boli no na di. Ipikaruhangan nga kada nandod. Ay kasawa na di nga iya didit kapuriman nga did alaku. Pay panumpalid dorogon iti ya didi mo. Dadamot at paimbilang po hamba. Ay sala. Miagalit. Ay monorisid digya kapyo gi. Nga kaduhong nakapisangan no. Kada na di po musarod. Aya amura dadi hilo. O lumis dadi hilo. Tu iri na hit. Na tainu dati di tamu po. Dondo nakapikaruhang. Mano gompio ipikaruhangan. Muntok datanganak. Sayra dat gumayo hilo tanganak dati nga yolo nga o gumu korohian o magisusuay korohian yolo. Itanak ko tandu suway no korohian. Mpingkan nagi kadaw itanak kakusay nga suway no korohian yolo. Nga ino pa ikaw datid orongaw sakira na tanak ko tandu. Don tangondu nagyadi po it kambawa dat titahak dati. Sakira kusay tanak nga kada ngoyo onuay dit it
pomomoy nante ka kambawa kamba dedentongondu. Nakuroh ka. Tu hari karai tu iri na mo titimpunan det haron det ti kamoyon det kusay nga ondu-ondu. Haro ti tongondu nga kusayon. Kusayon. Oh, kusay-kusay. Nga tondo ima. Eh. Sekira tondo tanak toko kada gya ngo nudong kusay pomomoynani. Sakira tondo tanak kada kada ngoyoon wayd pomomoynan di dong kusay ka. Kusay na po tanak nu nga ina po ipatung nga okon ko it Frozen. Okon ko it Barbie. Oh, iya di. Sakira ay kusay tanak nga siyaw napalid sakira pa kusay tanak kada may on wayd ipatung got Frozen. Tay ko ipatung go Barbie. Suay. Nu jadi kamondo kusayon. Bonsilayon. Kusayon, bonsilayon, bantaton. Nu pa nga pamurait da kodi. Jadi, ino pa ikawasan dati orongaw nga sakira kusay, dong kusay ni gadit kambawa tay kapamamaenan. It panampakay sakira kusay kada ngayo papakaya disikot. Dedentongondo. Ino po nakandi tanak hindi nga harandi kamondet ay kokoliruan jantina dohiri. Kusayaw nga osul gya dati det osilitandu nga ay kaubasan mo ti daharo hiri. Sakira na pod ay iyati orohian ta kada tanak ko tandu nga ina po hinasusu nga kusay. Iri nandod man tokonondo nga papakaya di don tongondo tu iri dogay korohian dati. Paingka na gid manuh kada tanak ka kusay nga tandu na ginasusu. Iri nad oit nga inundahi kapuri mananod ino pa'y tanak no nga kusay. Panampakay nga kusay. Yodi borigi. Jadi gumaya hilatanganak magisuayot kaboboyuhon korohian. Sayra do kailoh nandoyolo dot ay mamagatang. Kamoyan ta kano pati nga iti kasikul na di sekolah rendah potoy. Sayrad igitan dati moy hilak kakadayan nga haro no di diolo dot kapuri manandet korohian memilih. Ilo na po tong 4-5 taon, 3 taon igitan ta kono po lakadayam. Nuno no pa'y haro maanuan no po. Yodi. Nga sayra det minsawat-sawat tilet kasukodon diolo ino pa'y kapurimanan ikorohian dilo kadaw nga sumuay. Milo nandod iti diaman kumada aku lohodi ka. Milo nandod tiyodi. Ino pa'y pagangatan do hiti isuang tumagwang ilatanganak nga mandati tudukay kamoyen do kandad aparagat moy dahara day kataadan do hiri. Iso kapagalan do hiti miagal ko ino po hibaranggon no kita di tanak nu nga 100 ringgit. Pagangatan no po di hitid panambarasan dati nga kada may tumboyood iya ngay umomoli ka. Iyon lo matudog ya dito sonong topot ko piyo nga
doho kaubasan otumbayan aku iyo kaubasan nga harana poit pakibolian di tanakom bolian na po dati, oh, nah nga kana pod hitihom alumis na rid mandati yolo tudukay do kahandad. Kahandad kana pod hiti nga ay ino poy tanak nga uhotan datid piratusin no ka. Tu iyolo nga haray tusin sandiri anuan takay gia. Eh, isuanggat saminggu tay ka sangadaw pirpatakan no di tanak misikul contohnya. Jadi uhotan datim piratusin no piratusin no ka. Oh, limon na hopodo ringgit kad di tanak. Jadi hatusi gatanggi bolion. Jadi ay ilo no podi komondot bersabar tay ko kahandad do hilo nga oh podi kanu hinatusin nun limo na ginahopod gatang podi barang nga hatus. Iyon doh no pohom bah um, kukumaraja pala kukumaraja pala poruan po kumaraja aparagat. Jadi andadon harodi kaparagaton do hiri. Nunudi kaparagaton di tanak harana pohit keperluan nga iri nundod suhu inda datid bah ngoyo salah saya itit karaja do diam mantia gojiay ka. Man tadi kaparagaton di tanak gajian to kono giando. Saira do korikot tot walu no hopodoring kita tusin di sio. Bah kono ngo tadi bolio. Walu inden hopodoring gitit tusin di tanak ruhangai nuna di dua na hopodoring git. Nakura tu iya di. Tudukan to kayo do kandad. Kandad di lo dot gisombok inopoy tadaw oriko tidi nga ay opurimanan di lo. Miyampay nagi kadaw dot paganuanuh di lo. Hupan dati. Sairad otorimo o bolih di lo ikorohian daw nga haro kata adan do hiri. Miyagal do dati. Tu saira no pondod bolinu nga opurimananum otood got tokoy. Opurimanan no kopio. Tu piningu di panan. Jadi tanganak nga moidah dot otudukan dati atanaman dati kanda diolo haro kaparagaton diolo do hiri. Maya idit usaha diolo kaparagaton diolo kasabaran diolo nga opurimanan dando diolo ino poy kata adan nga haro do hiri. Misuai mo tiri. Dot tahakon no to mod pinanatasan diolo dot minagano. Miyagal dot timi karuhang bagi. Misuai kan to kapurimanan dot ay oso nongkod minanan sawo hom ito susah no minanan sawo. Hingga to sonong kapurimanan da ko. Ita sonong minanan sawo ko ita susah nga insan lagi ko ay manan sawo bagi. Hadi milo pisusuayon gi. Milo piagalon. Nga sakirno pamiagal ko konunuh ay barang-barang ino pohit purimanan no kopia dati nga pininsusan. Sera do pininsusan irinon do dot ay ako dati gatangon nondo dati agatang tomon toko. Jadi itit tanganak dati nga may na dati patanamay dot harohot ay pagandadan diolo hara kaparagaton tu irin po nga popori kata kata adan. Isuang do pikaruhangan kandad toko. Monetas nagi kadaw maganu. Saira da kapikaruhang nga tokom opurimanan let kata adan. Tu pininggu di panan gi.
Jadi ilo nadahi potonomon datid isuang dat ay timpud gumaya hila tanganak dati moy ilo kadaw nga karati dat itinapuralan kaposian nga harahitit pagandadan dati miampai kaparagaton tu irin po nga poporikot do kataadan. Kada to kapanimbarot nunu no pay pakianuan diolo nga may no dati patanamaid isuang dat kapurimanan diolo tudukan to kayolo moy diolo no po nga kanu mamagatang dot songkuroh nang kuot kapangkalon da tumuguang o mamagampot tat iso-iso tamudon. Moy dot nunu no pohit otarimo diolo nga gatangon dan do diolo isuang dot kaposian diolo isuang do kapurimanan diolo. Oke, kung sikaw dat timpu dat nano dati anaruh pa dadi led mano po sawo tu hilo nagid tanganak hilo nga puji Tuhan tu alumis ti pamalain do hitit ti hoy gi kasuabon da suab. Tit panambarasan dati kasuabon bay no? Kanaw misisa to kapod isuang misisa to kod isuang dat sambayang. Kana sumbayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw dak suabon diti insan pakagud no kayong pupusi ti panambarasan it magangat dahay dumanahakot panudukan popoimpo kaprimanan da tanganak montok dot kaanda diolo haran nagi kaparagaton tumandat maya da duo kantakan iti nga mila poporikot ta kataadan isuang got kasunsudan na kaposian diolo. Hara timpu-timpud iya hay nagiit amu kaandad orikot nagit kapurimanan dahay malas tay ka akaulot isuang kaposian nga may ni hay uhupay mantada insaran kalau mo kanidi mo idad ay kanwe hay papatudok ang mga hakila tanganak dot mamurimon nagi papaindalan di karohyan no. Kung sikaw Tuhan tu ipanudukan dahay kumadiolo nga santo bitong sanong imilod pasilid iso ikigatang isuang kaposian diolo. Berkatay nagi tanganak dahay maidot hara kasari kapurimanan ng ginaw diolo somok min somok kumadia. Kung sikaw tu hinakad mantamang dahay sa narotado do bayno isuang kalidasan tindalanon buru-buruon gisam ba kapurba kagoy haydot kasuabon na suab kapagyamong mayad kay si sandat sumambayang. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati puji Tuhan tu nakumbala insanad iya dit linumuhay-luhay lat lain dat YouTube nga puji Tuhan tu nakai ibod kasuaban na bay no. Okay? Ya, ato ko po kapag itang kaya daksawan bay no may na dati si Karapo ila sindinggot ay alumis tamad. Okay? YouTube channel di Mrs. Pastor Justin Rosel man si Karapo yulon to pirihiri ay si bayaran. Muntakit apo nako si Karapat so channel mo kita kaudat kapailan na sa irad harahot kapag yampayan dati may nagyado ko
gang gitu. Bahin ako po, kapiro bakod, aswabon na swab.